kunamira abato boba iwo mutwala wa oyazira mpiso mutwala wa iwe kado mutwala wa oyazira mpiso mutwala wa ayinga omukyala wempisa omukyala wempisa omukyala wempisa sana maka omukyala wempisa taliyomba kwavuma omuntu atenga tewanya kwegeza ebyomumaka omukyala wempisa muzibu wategera alina nanizira kulagaiza lwate lulwali lulala kyemba nesika munje kwidinda jenayagana mwana muwala gwenegomba bwesalawo mbotole ekyama musabe omukwano banko bambu mwezino talisoboka ati wa bulido omupiira samba gwa sente azira lavu boba iwo omutwala wa oyazira mpiso omutwala wa iwe kado omutwala wa oyazira mpiso omutwala wa ayinga omukyala wempisa omukyala wempisa omukyala wempisa sana maka omukyala wempisa nandi kowekyalo bana ab'ekibuga batubiseeku ofundafunda kowekyalo lavu eri origino ono wakwenda kwendera irala wendiba mpisanikwawo basonga be basomesa muwala wa kamadoyo abonekeire nga wampisamu ebirowoozo n'omutima bindaga nga wampisamu ebintu byakola bindaga nga wampisamu tasobola tayomba n'abantu omwana oyo ayambala bulungi omwana oyo weigonje weinaino bakaire babo bamukuza omukyala wempisa omukyala wempisa omukyala wempisa sana maka omukyala wempisa omukyala wempisa omukyala wempisa omukyala wempisa sana maka omukyala wempisa. Okay, mukoba mutyaba sebo ni banyabo mwebale emirimu mwebale okuya mwebale okutetenkanya mwebale okwekumira ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga bananga mwebale okutwenda je mukoma okubanga mutwenda je tukoma okubanga twena twongera okubanga tubasombera banange twabaleetera ebiyaka eno ni channel yonka abembi ko bategerera nti abembi abandi baliyo eno ni channel yonka kwotegerera nti omwembi gundi buli dakaliwo no mulimo gweffe onako olwalero nsobola okubanga nkyazibwa ku mwana mulenzi asobola okubanga ayogeza abantu obwama nga buli omu yeebuuza akemba kano kakubye ino ku TikTok nga ali numa wako bakali mutegera soka tolo ku website wabo tsobola okubanga tuyiriva bulungi mpola mugana wange kano kameke kadaba kako nze ni bwenta ayogerere mu ka microphone ansangero kubona ku muganda wange sobola okubanga olamusako abantu basobola okubanga bamana amaina go ni wani kale sebo ze nasanga iro kubona nga namusa kubawuliriza channel ya Dr. Hussein Media amaina nairobozi ngandetebwa Fabian Banks. Yes. Webale kubandongo. Kale sebo wena webale kusima. Mbaire nkuuliranga nako bantu ai Fabian Banks onali funali omukisana nifunali omukisani muchaza ku wano. Era nga zina nkwesunga. Sure. Nti mfunali omukisa ogutuka ku Dr. Hussein. Banks endonge eno ojikubo gitandika yolwo. Endonge eno njikuba njitandika okwendo ogitandika kale okufuna ekinonereze. 217 najanga followinga pola. Yesebo. Kemba chakakulidira mu mwaka ogwo noko woti nze nansobola. Akandira mu mwaka ogwo. Ebiseere ebya kemba nga onakanti omwembi ono nasinzira okujja okwemba nga mbwino omwembi nga omwembi ono ankolera. Nina omwembi nasinzira okwemba nga ankolera nabona mwemsada gwebeta King Saha nga buli we mulingirira ng'omwegomba. Akoba nti balandi soja bo webeidira. Akoba nti zenandi bakungabo afandi kadabadara akoba nti bana abasada mbutufu nga munirala nga nakwawo ngosobola nga nsobola. Onene mbemeka kati sawa nene mbodilina enemba ina yesebo enemba dino producer Chaditi ya mama enemba dino producer Chaditi ya mama mba mwita Seyu ni mweneka kalo kakakwa ya konga okawulirako kasito okawulira mungote gani najigemyemu oyo producer wa tabu ajikuba abana munonye ku producer mwita atera gundi bajeta records. Yes no ne gundi ayaganibwa mu kibuga mwene muno idinda
Sei Waidina. Waidina wano weni. Leka wena. Ayaganibwa wano. Ekyo ni kiyakambe. Ndozanga nti gwawa ali mu Kampala yo. Be ali mu Idinda yene wano. Yesebo. Ampegano. Ene mbadi no diweziza. Ayo ngali kuna kuchifana nicho. Video kiri kichai. Video ndi munteekateeka ya video. Yesebo. Okukola video. Era sawa eno yone batuukako. Esa n'olwembo luyaka tukulembeza lwemba ki? Olwembo luyaka lutukulembeza balweta Oweika. Oweika. Yesebo. Sano no luyaka. Yes. Tulija kubanga tukubamu okwo Oweika oyo. Abantu tukwenda mpozi basolo okubanga tibategeera Oweika. Tujaka kubamu katintini. Solo okubanga tumana kubange sano tuli mu maka gaifu. Kyo kituufu. Kwa tulina okubanga twigusa kiroto ku kiroto lwemba kuki? Kulwemba, yes. So mutava ku channel Dr. Hussein Media so kunsonga tukaira katosoka tuve ku katenti ntulire mu kwakamba Oweika katambula katya. Kawulire. Yeah. Akasulira wana baba. Yabu. No. Mirembe mule nafuna niweze kwendwala niwoli bako vile kumpagala niwe mama niwe kwenenda niwoli bako kwile kundiri tuli bako babiri niwe biroto byange ebyo mu maiso byange niwe buli kimwe kyange Oweika wange ono gwende Oweika wabula we mirembe tifuna ono gwende towe waka bana mubone kamalaika ono gwende Oweika wabula we mirembe tibona ono gwende towe waka wabula woze ndagatira musu mama akakafwe sikono tumwa bya tabu engeri jolina kwitaka wakini yaiguka ebintu ebyo byankuba kuba olinkolo tya muwala wa tofa tomena mutima byenkwenda nze nebingi baby mubuno ni mama olinkodole nkodo iyo idankutole kati yongeza mukwano tumbiza leta ngandeta onana ono gwende Oweika wabula we mirembe tifuna ono gwende Oweika bana mubone kamalaika ono gwende Oweika wabula we mirembe tibona ono gwende Oweika wabula woze ndagatira kubona kumutima naduga mirembe mule nafuna niwe gwenenda niwoli bako gwire kundiri tuli bako babiri kati yongeza mukwano tumbiza wenawo amugana weno obero chidi ntoli mwembi wabo beto chidi ntoli mwembi mbere nchidi obero chidi ndi mwembi kati esawa dino oije ku channel Dr. Hussein Media twiguse ensonga yesebo munange tuje tubona abembi nga banigirizibwa mu bintu bingi kamala kunigirizibwa ati kofunye mu ndongo ebucho gitandiko abuchobawo awo mukabanga konka okunigirizibwa kwenfunye ze nganze nti tukube ndongo
ayo okututumuka okutegeera nti endongo yange inaafulumira wano enkokola diri wagati awo ningi sobola ojayo omuntu katugeze tulwanagana n'abantu ku challenge awo biki n'obuzibu bwe tufuna. Ensonga eyo wandienze ojasembera muko kwene kati ensonga eyo yonka nekunigiriza nenigiriza deni ensonga eyindi nti kati ife nga ife abembi kizibu ino tujja mu maiso ndikuwulira bulungi abembi kizibu ino okubanga otwala endongo abantu bakwekiriza moba yes kuba najja ku mikolo ed'endawulo n'akafulashi kange ako nga nakandika bwe nakatuusa akafulashi ako bambuuza ati oli mwembi nti kyendi mwembi DJ naye ambuuza yankatireeta wena mwe yambuuza ati olina endebe mbekalamuka nti nakayimba olwembo lutya akafulashi nakambitaku olwakasika mwakatwalera ebiwuka byo kwegamba producer DJ yakubingisa flash yamingisa flash tomo chichayo oyinza okuba nga tomuweereo ka sente ate nga tewali mugeni mwete ku mikolo nga bobidi nti nga wankatandika niwo opata kwesa okolaki ayi nga ba DJ mwebisa bubi kati upcoming akuleetere flash ya wamubuuza nti ene mbadde kumeka yakati kuli kulala wasika mu ati alese biwuka kwegamba omwemi aleta olwemba lulala nga luli kuwaka ambalese biwuka kati wavote awo we DJ era weyoolayola ng'atagendereire wakolaki wagemu omu ate dukira ebiseera ebyo obanga akatandika okwemba eyo bamu otambula n'akakyalako wano nga bategeere nti oli mwembi kwenda kakubone kuwena wali mu bantu bokoti ninza ali kwembaawo buti kwegamba ojjanga oli mumalirivu. Endongo yona eri ku YouTube eriyo ku YouTube kutola ku luno oluyakale olukali ayinga edisiga ediriyo kunga abantu batuwe challenge kunga abantu ko wala abafani bo basobola okubanga baida bakunoonyako kugondiyo so nga nikulu ekyo nga ndeta abafani bange mwena abafani bange bafani ba Dr. Hussein okumpagira bakoba nti asimye webala kumaza nze ndi musimu era nikulu ekyo mwongere mutuwe challenge mutupromotinge bakoba ati obusogo okwisanya na amani ate nimwe omuntu tagetuba so nikulu ekyo nga mbasaba ku challenge ba mikwano mwe bali kutwenda era nikulu ekyo mwe bali kuwagira Dr. Hussein era mwongere akomata kumira mpera mube bulungi mbeire munanga ni Fabian Banks gwe nayo nakolwa lero embozi nayo na ku YouTube channel obojagane.